Mutesi Jolly, Ange Kagame na Pamela de Ben. Aya mazina amaze iminsi avugisha abantu cyane mu Rwanda iyo bageze ku buzima buhenze n'imodoka z'akataraboneka. Iyo The Beast ya Mutesi Jolly igaragaye mu muhanda wa Kigali, abantu benshi bahita bahagara bakayifata amashusho nk'ari scene ya Hollywood iri gufatirwa i Kigali. Kubera uburyo isa, urusaku rwayo ruke na appearance yayo ikomeje gutira amatsiko abantu cyane. Ariko uko abantu bakomeza kuvuga kuri Mutesi Jolly ni ku izina Ange Kagame ritangira kuvuga cyane kurushaho. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ese Ange Kagame yaba agenda mu modoka zimeze zite? Bimwe bavuga ko ari SUV zikomeye cyane z'ikirenga zitaye zigaragara cyane imbere ya kamera. Abandi bakavuga ko ashobora kuba afite imodoka zihenze cyane abantu benshi bashobora kuba batazi. Nk'aho ibyo bidahagije, na Pamela de Ben nawe yatunguye benshi nyuma yo kugaragara mu modoka y'akataboneka ifite ubwiza imbere umeze nk'icyumba cya VIP kigendera. Ndetse nijoro amatara yayo atuma isa nk'indege nto iri kugenda ku butaka. Ariko ikibazo gikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ni kimwe gusa: ninde mu by'ukuri ufite imodoka itanga cyane kurusha abandi? Kandi se naye mazina ari buze gutungwa na bose muri urutonde? Uyu munsi tugiye kubahereza urutonde rw'abakobwa cyangwa se abagore 4 mu Rwanda batunze imodoka z'akataraboneka zihenze cyane kurusha izi hano mu Rwanda. Nitwa Shomem Pacifique, ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Ndagushimiye wakoze subscribe kandi aho nawe ni utarayikora nguhaye ikaze. Nimero dore ku mwanya wacu wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Isimbi Vertine cyangwa se Isimbi Modo. Isimbi Modo ni umwe mu banyamideli bazwi cyane hano mu Rwanda. Yatunguye benshi nyuma yo guhabwa impano idasanzwe ya Range Rover Vera n'umugabo w'umunya-Israel yitwa Shaul Haziel. Iyi modoka ntabwo ari imodoka isanzwe kuri Isimbi Modo, ahubwo yari inzozi zari zibaye impamo yaramaranye igihe kinini. Ku rukuta rwa Instagram yavuze ko umunsi wa mbere abona Vera yahise yumva yikunze cyane, ariko akaba yumvaga ko ari inzozi zishobora kutazagerwaho, maze umugabo witwa Shaul Haziel azimufashamo. Range Rover Vera ni SUV y'ikirenga nini cyane ikunzwe cyane n'abatari bake hano ku isi yacu kubera ubwiza bwayo n'ikoranabuhanga rihanitse. Nk'uko bitangazwa n'urubuga rwitwa Car Deco rwo mu Buhinde, igiciro cy'imodoka yitwa Range Rover kiri hafi miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'amasoko n'imisoro. Iyi modoka yitwa Range Rover Vera ni ya Isimbi Vertine cyangwa se Isimbi Modo. Uwo ni umwanya wacu wa 4. Nimero ngori zikaze ku mwanya wacu wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga Pamela de Ben. Uyu nawe atunze Range Rover Vera kimwe ni ya Isimbi Vertine. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni impano ya Range Rover Vera de Ben yahaye umugore Pamela w'icyeza. Iyi modoka yagaragaye mu mashusho asakaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho The Ben yahaye Pamela mu rwego rwo kumugaragariza urukundo rudasanzwe. Maze uwitwa The Ben yeherekeje amagambo y'urukundo n'amarangamutima menshi agira ati ukwanga nzamwanga. Iyi modoka ya Pamela nayo igura arenga miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda, ni kimwe n'iri ya Isimbi Modo. Iyi Vera ifatwa nk'imwe mu modoka zikunzwe cyane kubera ubwiza bwayo n'imbaraga igira, ikaba ihuye neza n'ubuzima bwa Pamela bwo kuba icyamamare. Uwo umwanya wacu wa 3. Nimero tunyerekeye ku mwanya wacu wa 2. Ariko mbere yaho gato niba uri mushyashya kuri channel kandi kuri subscribe, hanyuma uduhe commentaire ya ese urumva babiri basigari bande? Bandika hasi muri comment maze twikomereze. Ku mwanya wa 2 turasanga umukobwa witwa Alia Cool. Alia Cool atunze imodoka y'akataraboneka yitwa Mercedes Benz G-Class G-Wagon. Alia Cool ni umwe mu bakinnyi ba filime n'abanyamideli bakomeye cyane hano mu Rwanda no muri Afurika. Yagaragaye muri SUV ifatwa nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'imbaraga. Igiciro cya Mercedes AMG G63 G-Wagon kigezweho kiri hafi amadolari ya Amerika 146 n'ibihumbi 187. Nk'uko urubuga rwitwa edmunds.com rubigaragaza, nuko amafaranga ararenga miliyoni 240 na 250 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'isoko n'imisoro. Iyi ni SUV izwiho imbaraga zikomeye cyane kubera ko ifite moteri ya V8 engine ikomeye cyane ituma yihuta cyane, ikagira imbere yaho hakozwe muri Napa Riyatha, ndetse ifite na system yitwa Bama Sound System ituma uyigendamo ashobora kwiyumvira umuziki nk'uri mu gitaramo. Yitwa Mercedes Benz G-Class. Ariko Alia Cool si imodoka gusa yatumye avugwa cyane. Nyuma yo kwigaragaza iyi G-Wagon ifite plaque muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, byateje ibiganiro bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga.
Ibi byatumye asobanura amateka n'inkomoko y'umuryango we. Yavuze ko kuba yarabaye mu Rwanda atari amahitamo ye bwite, ahubwo ari amateka y'umuryango ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wigeze guhunga maze ukaza mu Rwanda. Yanashimiye u Rwanda rwabakiriye mu mahoro n'umutekano. Ubu ni umwanya wacu wa kabiri. Nyemera twigire ku mwanya wacu wa mbere w'uyu munsi. Ariko mbere yaho gato, urumva ari ndiri buze ku mwanya wa mbere? Mwandika hasi muri comment. Niba uri mushyashya kuri iyi chaîne ukanda aho handitse subscribe. Niba kandi wakunze iyi video ukande kuri like. Ese urumva ari ndiri ku mwanya wa mbere? Nibyo, igisubizo cyawe nicyo. Ku mwanya wa mbere turasanga umugwizatunga w'umugore witwa Mutesi Jolly. Uyu yabaye nyampinga y'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Uyu mukobwa atunze imodoka yitwa Mercedes Benz AMG 63 bakunze gutazira The Beast. Iyi modoka ntisanzwe. Mu minsi ishize umugore aherutse kwerekana inzu yo kataraboneka. Iyo ubonye iyi nzu ye uhita ubona urwego rwe. Iyi nzu yubatse Kibagabaga, bivugwa ko yamutwaye arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari. Ni igitangaza. Iyi modoka ya Mutesi Jolly yitwa Mercedes Benz AMG 63 The Beast nta kataraboneka ku isoko nk'uko bigaragazwa na Mercedes AMG Official Benchmarks ndetse na article y'Inyarwanda yasohotse mu mwaka ushize 2025 bigaragaza ko imodoka ku isoko igura arenga $300,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni 436 n'ibihumbi 680 by'amanyarwanda. Yitwa Mercedes Benz, yitwa Mutesi Jolly. Iyi modoka mu by'ukuri ni isanzwe. Ni natwe ikiganiro cyacu uyu munsi. Ndagushimiye twanye kuva gitangiye kugera gisoje. Nitwa Shemeye Pacifique. Iyi ni Storm 360. Ukande kuri subscribe niba urwambere tubanye. Ukande no kuri like niba kunze video, uduhe n'igitekerezo cyawe icyo wifuza ko twazakugezaho ubutaha. Ndagushimiye.